Reka tujye mu karere ka Nyamagabe kamwe mu tugize intara y'Amajyepfo. Abana babiri batwawe n'umugezi baza guhita basiga ubuzima. Abana babiri bo mu karere ka Nyamagabe batwawe n'umugezi wa Nkomane ubwo bari bavuye kwiga ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu. Umwe ni uwitwa Niyo Nyirabyo Zipora w'imyaka 17 y'amavuko, akaba yigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye, akomoka mu mudugudu wa Nyabivumu mu kagari ka Masagara. Undi yitwa Uwiringiyimana Rose w'imyaka 17 y'amavuko, umudugudu wa Nyabivumu mu kagari ka Gasave, akaba yigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Umugezi wa Nkomane rero uri hagati y'akagari ka Gasave n'aka Masagara wabatwaye ubwo bageragezaga kwambuka ikiraro ahagana saa 10 bavuye kwiga ku rwunge rw'amashuri rwa Gasave. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe Niyo Mwungeri Edebrand yabwiye ikinyamakuru ry'Akadomo dukesha amakuru ko imirambo y'abo bana yamaze gukurwa umugezi. Ati yego nibyo, ati hari abana babiri barohamye kubera imvura nyinshi cyane, ati imirambo yabo yabonetse. Muri ibi rero imvura iri kugwa ari nyinshi, imigezi ikuzura ku buryo abantu basabwa no kwitwararika kugira ngo itabatwara. Mu karere ka Kamonyi umugezi wa Rwobe uherutse gutwara abagabo 3 no baza guhita basiga ubuzima. Twabigarutseho amakuru yacu mu bihe ibishize. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa mu nama ya OIF, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kujya mu ifoto y'urwibutso ngo kuko irimo Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sama Lukonde yanze kujya mu ifoto y'urwibutso y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabira inama ya la Francophonie ngo kuko irimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Iyi nama rero y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ya 18 iri kubera mu kirwa cya Djerba muri Tunisia kuva kuri wa gatandatu tariki ya 19 Ugushyingo 2022. Minisitiri w'Intebe wa Kongo yayitabiriye mu cyimbo cya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wanze kuyitabira ku mpamvu yiswe iy'imirwano iri hagati y'ingabo z'igihugu ayoboye n'umutwe wa M23. Umutwe usa n'uwatumye Kongo ica umubano wayo n'u Rwanda, dore ko itahwemye kuvuga ko ari rwo ruha ubufasha. Nibirego u Rwanda cyakora cyo rwakunze guhakana, rukavuga ko ikibazo cya M23 na leta ya Kinshasa kireba bo ubwabo n'abanyekongo. Mbere yuko inama ya Francophonie itangira Djerba kuri wa gatandatu, byabaye ngombwa ko abakuru b'ibihugu na za guverinoma bayitabiriye bafata ifoto y'urwibutso nk'umuryango. Ni ifoto cyakora cyo Minisitiri w'Intebe wa Kongo Kinshasa yanze kujyamo kuko yarimo Perezida Paul Kagame nawe witabiriye iriya nama. Minisiteri y'itangazamakuru n'itumanaho muri Kongo Kinshasa mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko kwanga kujya muri iriya foto kwa Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde bya mu rwego kugaragaza ko mu izina rya guverinoma ayoboye yamagana yivuye inyuma icyo yise igitero cy'u Rwanda ku gihugu cye. Yagize iti kubwo kudashobora kugaragara iruhande rwa Perezida Paul Kagame mu rwego rwo kwerekana ko guverinoma ya RDC itemerana busa igitero cy'u Rwanda, Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde uhagarariye Perezida Tshisekedi ntiyagiye mu ifoto y'umuryango ubwo hatangizwaga inama ya Francophonie i Djerba. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Kongo nabyo byashimangiye uko kwivumbura byifashishije urubuga rwabyo rwa internet. Minisitiri w'Intebe wa RDC yahisemo rero kwivumbura mu gihe abanyekongo bakomeje kwikoma umuryango wa OIF uyobowe n'umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo bawushinja ko wahisemo kuruca ukarumira ku bibazo igihugu cyabo gifitanye n'u Rwanda. Umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter yagira inama guverinoma ya kiriya gihugu yuko inama ya Francophonie Djerba niramuka itamaganye u Rwanda kubera ubufasha buha M23 ikwiye kuva muri uyu muryango ngo kuko nta yindi nyungu yaba ifite zo gukomeza kubamo. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyakora cyo mu ngingo nkuru iriya nama igomba kwibandaho harimo ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse na za coup d'etat zikomeje kwibasira umugabane wa Afurika. Bakuru tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 kuri wa kabiri. M23 yigaruriye lokalite ya Tongo muri Rucuru, ni mu birometero 15 uvuye Kichanga muri Masisi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukran Bakomera urigoma aravuga ko abaturage ba Masisi bafite ubwoba ko M23 yahigarurira kuri uyu wa kabiri, kandi imirwano yabereye hafi ya Kibumba mu birometero hafi 15 uvuye mu mujyi wa Goma. Kibumba ikaba ikiri mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi
ya Kongo. Intumwa y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC mu bibazo by'intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uhuru Kenyatta wahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya, ejo yasuye inkambi ya Kanyarucinya icumbikiye abakuwe mu byabo n'intambara bagera ku 40,000. Goma, Ali Darius Asanka. Urugendo rwa Perezida Kenyatta mu mujyi wa Goma rwabaye mu gihe intambara ikomeje mu birometero bike uvuye muri uwo mujyi hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi. Iyo mirwano irabera ahitwa Ikibumba. Uyu mutwe umaze kwigarurira uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu ya ruguru. Akimara kugirana ibiganiro na bamwe mu bayobozi batandukanye mu ntara ya Kivu ya ruguru, Uhuru Kenyatta yatanze ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge ku mpande zombi ziri kurwana no ku baturage muri rusange. Umuntu si inyamaswa, kuko ibyo tubonye uyu munsi ntabwo bishimishije. Twese tugomba kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ndabasabye nk'abanyekongo, iyi mirwano mwireke. Iyo mwarwanye irahagije. Turebe ubuzima bwa bene wacu. Benshi mu batuye inkambi birewe basenya amahema bamazemo iminsi batangira guhungira mu mujyi wa Goma bitewe n'ubwo inyeshyamba za M23 zirimo gusatira iyo nkambi. Ijwi rya Amerika ryavuganye na zimwe mu mpunzi ubwo zavaga Kanyarucinya zerekeza i Goma. Turi mu ngambi tubona imodoka yatambutse iri kurasa, tubona naho bari kwikanga ngo ti aba M23 yeso kwa batugezemo tugende twirukange twambara amahema twirukange ngo benshi batatanye. None se muri kujaye kujya hano mu mujyi Goma abantu munafite rugari bakenera kugira amazi y'ingoro bitatu. Benshi mu bahunze bavuga ko badateze gusubira iwabo umutekano utaraboneka. Izi mpunzi zivuga ko mu minsi zimaze mu buhungiro zikomeje guhura n'ibibazo birimo kubura ibiribwa, amazi meza, kunyagirwa n'ibindi. Abdul Niko wavuganye n'ijwi rya Amerika arifuza ko umutekano ugaruka bagataha iwabo kuko ubuzima mu nkambi bugoye. Twamusanze mu nzira ari kujya gushaka abana be atazi aho bagiye. Twajeje bundi ariko twaje batohoye bano mukitanyara ku gasizi turaha mu ngambi twese bano bose twarahuze twe turaha ubwo turakambuye nicuja muno hepfo muvire niho badokoza amabombe twerira bakagiriye bari kurasagura uko babonye abantu bakagenderamo bo gupfa bagapfa. Iyo bageze muno muvire bagwana bakora gufatamo bomba kugira ngo daga umuntu ari muno muvire usanga muno batotara mibombe hayi. Ubutumwa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru Lieutenant General Constantima yatanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri asabye abaturage kutagira ubwoba kuko ingabo z'igihugu zikomeje kwifata neza mu rugamba. Uyu yatanze icyizere kuri izo mpunzi azisaba kwihangana kuko igisubizo kidatinda kiri mu nzira. Demande de rester calme et de vaguer librement. Ndabasabye kwitonda no gukomeza gukora akazi kanyu uko bisanzwe. Ndababwiza ukuri ko ingabo za leta zifashe neza mu rugamba mbere y'umwanzi aho Ikibumba, ariko mbasabye kuba maso. Je vous demande de rester vigilant et de résister à l'ennemi. Ku mugoroba wo kuri wa kabiri impunzi zirimo abagore n'abana zikomeje kugana i Goma. Ali Asanka Darius, ijwi rya Amerika, i Goma. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubutabera Domine Banyankimbona ari mu rugendo mu ntara zitandukanye z'igihugu aremeza ko abacamanza badindiza imanza kandi bakarya ruswa. Avuga ko bituma inzirakarengane nyinshi zisanga muri gereza. Nairobi, Eloge Wilikaneza. Muri no minsi umushikanganje ajejwe ubutungane akagendera intara zitandukanye yumviriza ibibazo by'abitura za sentare. Imbere yo gutangura kugendera intara mu ndubiheze yari yasohoye urwandiko rugenewe abakuru b'amasentare na za parake. Domine Banyankimbona yababwiye ko biteye isoni ukuntu amahoro menshi abogabogamwo umurengera w'abanyororo kandi abenshi batari bakwiye kurungikwayo. Avuga ko ivyo bituma leta ihatakariza uburyo bwinshi bwo kugaburira abafungwa, kubaronsa imiti, ukubunguruza n'ibindi. Aho yahereye mu manuko bushira burengero yaragaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icyemezo cyo gufunga abantu bagirizwa ivyaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bidegenza maze bakishura umwenda batari mu buroko.
kuri wa kabiri no gatatu umupatoni Banyankimbona ariko agendera intara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara abajejwe umutekano hamwe nabo mu gisata cy'ubutungane aramutwa yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kudindiza imanza. Urabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijanye n'ubutungane barababaye bararushe urabona ko imitima yabo yababajwe n'ivyo